mo te whaitau, mo te whaitau, mo te whaitau. O lau whaalili uno o le whalasanga le nei ara di whaamsino. O reu whaingo fia ta tu mana mai. Kusa makwa o ke ngia le whaamsingo lo ia. Na tutu mo sui o le vanga whao whaia le HRPP. E whaata tau le mata o pwere toi whaitau ngā whato. Ia si mafa o le sau. E le fionga li whaamsino le whaamsino. O le mata upu o le whaitau ngā whatolu o palota le tu malo whaasale anga numero tasi, whaasale anga numero 5, ana lofi numero 3, mala tau isi sifo. E lewa mal forsanga le li whaamsino. Papeltani ala lea. Lack of impartiality and independence of counsel who represented the Human Rights Protection Party candidates who applied for recounts of the election on the 29th of August. Lack of impartiality and independence of counsels. In his views, it shows the absence of professional legal impartiality. Lack or shows the absence of professional legal impartiality, professional legal independence, professional legal analysis, and professional legal intuition. Forsangana li fam sino fatau iloia fatula ilm taabulne ko sa malisi lengo forsanga li fam sino. This is quite unusual in a legal fraternity, notwithstanding whether it's the size of Australia or Niue. O le forsangana le fionga li fam sino. Le na faali ele tulanga lo na faanga ule mali he ofo le tape na ngalo ia. O le matenga. Po o le mele. Na mafuailua o na faaui tua le talo sanga a isi tu malo e faatino le lato faitaunga fatoro. O la ule na mate. O le mafuanga le na. Ma koe whaafo i e kua isi karo sanga o le i o re kei me ilo le whaamsingonga. Ono wa vea le forsanga lea. A le fionga le whaamsino. Wa koe kai le whaamsingo le longo. Hei! O le tala sawa. A le ka kawa ngo o mai luma le whaamsingo le melea. O le melea leo te manatune. O le melea na mafuai o na whaatuai. Na mafuai o na whaatuai. O na whaatautoa le parmene. This could be one of the reasons. O fatali le fatautonga le parliament no suvalu. Ono tangia na avel famsinonga. Leva mal famsingo. Bottom line, tari ka kawango o mele. Ana avel fautuanga faa le faitu au. Ana fatino le nail ngalo ya fa matala ya latu ya la ko clients. Se le ai mase mori mau angoa. Or kako mele la avelu mai ol famsingonga. Se memanu o le vai aso lea o le vai aso tuitua sa te tau anu whatautua el parmene. But it could be the reason what to tuai ai ono tarsanga ia nafe. Ia la sa no lon famsingo o mea ia o le melenga mafua le melea e le yo na fatino le ngaluenga li matamata ilo ia na tutu mo ilato no tarsanga e toi faitonga. Ma ua mkwao fuele li famsingo. O le ngaluenga whaaloia, o le ngaluenga wa lewa, o le professional wa lewa. E a whaelo, whainga leo ngaluenga. A li makamai kai loia le wha, o le whaio le whautuanga tāra whengai. Mingal mea, a vere whautuanga kāra whengai, inga i mangingo. O le kelo me, e le kau ngalu famsingo. E whaia kwa le loia le kari ilanga klein. Vai, e le ingi kako mone mau a ngoa.